kisah lagi thar halinti ke pecengai nganja na yeng jar bat slam ngan wan pai kedok nu ru kan pang haba marwei ngajengai ki umat ki balang ki long mau lenai kini ki kentien na ka poetry umelung susu tham ka kedau shibon ki kena samla hakne ka jok kedok kam kedok jam ki babon ki kena samla na ka jala mekhlaya ki hab pancengai na lasnong bandala yeng kesam banlet cakari thor hakaleng kari India bat sabar tang banwat ya kabela kakit nong kaban kersan ya kalawai jongki hadian habot batru ya kayeng kesam halasnong bat kamtam hakum gani kapor Christmas babaro ki breo ki ale kamen bat laki yeng kisam jongki ki don pat katu kat ningut ki samla ki bahap pancengai na la yeng banlet wat ya kabela kakit nong saki jaka ki pacengai Une udayu krusi Karsenteo, ubatrai kum Assistant Professor Pharmacy College Rajiv Gandhi University, Kabadan Hanong Ba Bangalore. Baru parlok jong ujem first nongpur. Ubatrai kum Mechanic Hakawai ke Karkhana Kali, kum Quality Analysis Mechanical Engineering Hapanya Bangalore. Une bat udayu Jasmi Sana, ubatrai kum Nurse Hasagar Hospital Hanong Ba Bangalore. Nia kendu ikini ki laingut ki kena samla na jala ki bala lasa la tre lakta ha Bangalore la bon snam menta bat ha bakli baro ki don yak wei ka jubam ka baki ong namar bahajala Meghalaya ka kam bakin tre ru kam don bat lada don ru ka jingyo kalong ka baret bat kam ya kod dor bat ka jing pelut ha kapor ka jing let pule Seselong tengah sah po lau sutun. Ada ina Mosnam, ada ina East and West. Yang ini asal sini lah. Newsnam ini. Newsnam pikat Newsnam Nga la kendai senam masa senam. Kita mencelak trade senam sedang. Nggak boleh nanggawan sini ada arjar kanyo. Yang ada jungkulin arjar arboi. Nanti pada nggak sang trade. Kau best tam te banong ye kata te long nong no ka climate tu ka long best ha sene ka best long ngila ngisuk te ngilai badai na shalong ban ada compare kata kam da shit than le kum kitchenai giwe long ka best ha kai nata ka benefit bengi yo da sene te ka long ka shok hangi kum no ngi jet kalenti ada ngi kwa ye ka babha te ka babha ka boni ada ngi kwa ye ka basni ru kalat ru ka boni ka shong kum no ngi lead ka jingim la de kai kum ban ong no ka kam hakalat ban wat kam wat jam ru long ka bon ka opportunity long ka shong pat hakaru kam kijat jat brio kum no pila ban adjust ya ka jingim la de Meghalaya ngala try mo tang balong kim dan fi di college pharmacy ka bang akwa kum ki ne te kam kim dan gen stay te kalong khanglat pi yangi ya nomor ba ki post ki bala dangi wat stay ru unsin kim ya hap shu ki de tang ki jong ki diploma ki degree te kata ka we ka jinge ban mimla ban yo stay Mas kena tiap Shillong ini, tapi Shillong pa kaslem kakam long hap in ban Beijing kuliah, Beijing siu nyo. Yang bandan experience iswa de ban yo experience ngapan tre shaban. Kadan kami ga experience Beijing tre Shillong. Kata hadin kata da yo experience ru ngap Beijing siu ban karir stay. Awan. So we happy. Beijing siam chwa am da de brio bawan naging ka ba biang no bit de idan kibreo kiba I'm sim yang apa sim yang negalat ini dengan susim tu daga kalun education tu dengan pulih mentate enjoy that mentah te semua kami sim yang kendiat pikat Newsnam people bayu pulih lai senam tamai Newsnam nama talak tre kat Newsnam tanggal tre arsnem Arsnem. arsnem kamyo experience kan kami yo lah kamlong ini dah move no shawai kisti tu lah kamlong hidan jigmat ye ban move shway ada ni man ni happen yo experience keleng Betul ke puar badap kelas 12 so ngakam yang ya chemistry mo bangan jet ka nursing tu gam kwa wal kum chenlang pare gam nasu tanan ai nursing kiwe bopuli nursing so ba jus no ai ma kata dia nak kata-kata we masa jet di negara kos tapi mentah pertang ni mesti senang dah ngamulai lamun dia ulai amal mandi atau lagi kendua lah kita tak kamu sakat nas tu one pine na ngan on pai January om pita pi yo steam dah hai ashim shiti
kawai boleh ni wan pulih sini dah pipai pok Shillong kacing pulih cakap pulih kaduna apa kam dan rau kenapa dah ko an pulih bon ki kena bon ki ko an pulih dah kiwe ki kos ki banse hawana sabar outside of Meghalaya anak orang utama kenapa kadau ya gaji student ini na Shillong part sini kalau kaidan ciri persuan ba balai pada interest ni long kawai dangi dia pulih yang ni luar kan Meghalaya am dan mereka kam kami orang interest wasni minta ipla nanta pada yang siang penawar Shillong ni ko ay mo siang lade dah tak habuk bamiyo ate hafter sabar kacing per Shillong par hanang habar hang ne hapo Bangalore kalong sibon ba kacing per kanai kadai ko ni kasti kilong kasti kepala apa long kepala tim no la pena no ro ko pathai rono ni Shillong stay dang bon ki jakalong kibru kimi chok ka development ro kalong ka jing development ro kala per sibon ba Shillong par hang ne nanta pada la dengi compare ka experience bagi yak ndo marwai da ni Shillong de la sini sa be Shillong long kamain ka jung khat jungiru kada kumboi da poch ni pada la kumboi amar boleh ngi poch ni ngi da pe ki jingim kibru mo kibru long tes tambah do kata na trau long kibru kiu sini namar ba long kibru long take risk le jing mo ni bon sen da ngi long iting ya katim le ben long risk mat long iting ba yo se dangale kene yo ngampoi le ngai dangale kene le ngom long bru long kat jing ting kadon mete kamai kadangi poch ni pada ngi iba adu kano kibru long riski long tes tam na trau kong o kam kibru kata long kata kadai kalong main kalong tada wei bru kiu tu kemat bro kira kiu lang long kata kadai gajing ni tenat long gajing ki bru mah haka jing yo I jonga te ngatrai ketika government hi betul haka jing perkhat ke pemerintah long kum kene ke generation pemerintah long I don kam iki industry mah kum ini iwe iba kal yang mekanik kam kali kam itu ki don kam banwanga iki industry apa Shillong kum ngi ru badai naka pharmacy background Bidon kami ki industri ki bala ban senada wai kum ta kan ngila ban kentiu ya ki kun samlaru abun ban kenyu ka jingbun lai ki labun bha ki samla ki bala long qualified bha kan ama Shillong ba ka government compete pi ya kum kita kapanga sosi kawai kalong ba kum kini ki cherry blossom ye du long ka kloi ban phai sikito ka badai ban pulot ye ka ban pulot ban invest na bataka jing shisha bataka future kalong ka take time palat kawai boleh ngatration ni boleh bereh po Meghalaya kawai de ka job opportunity tapi pe po Meghalaya ni kembang ni de hap ni ki balong hapo medical field tapi pe po Meghalaya ka tak nyo country don hospital kang duna pha de da chupo mtang lek phai Shillong dangi wat kam ni kalong kang ngim yo dingiwan daki kena ki de pudai kuan sabar kulal kini sa ko chupo kata Delhi Panesh po Bangalore Mumbai kisuk ban yo ka kam kata kadai kawai pa penlong ki ban tre sabar des kawai ru boleh ki kena kim kuat Patricia Shillong ka jingyo kalong duna plat po Shillong kalong song im saudap na kata kadau ki komiti hapo Bangalore jeng si ki bon nga ngateng den menta bi bat ki thoi ka ega komiti kawai kadai ka ki siu mo kadai kawai ki siu nang ta pada sa don sa ka BCCM ka KGCF kini kilai jeli bakam pau hi po Bangalore ka ki khna pak slam sini ngi sai kin lei ki man ka por khnang panam klen mo yaka tenrai la de bosen ki berkawan calok no dakila un lechawe jaka kila klen no kila klen no yaka tenrai la de punta ni pelong sai pelong yaka cultural program sai pelong ki sports bar ki ko de program bangi don ka senam Hatin ketua sini senam de persangi long dayo lan dayo nanti ban seng jakala jong ya gitu ki company berit persang meli kon ai kam le para sama kumunang hikai kai bala bangala puli artar senelong ada kadon hapo Meghalaya kalong ke jingker khu sibon iki kun khasi ki jongi nama da kabawan na sitei ka jing ka expense ke baki hapan pulut kalalong siapa palat ha nama ngayeng na ka bentaru jong kena farmasi mah abota ka state Meghalaya nila idon kam badi bandan ka government pharmacy college hapo Meghalaya ya ka ba Meghalaya hi kam pat pushe hi ya aduk menta ka padon ya ka government pharmacy college kai Nalor ka daw ka jingbam don ka kam sorkar ka bala ban penbiang ya baro kena puli ubala don ya ka kerdan Henry wat ki private sector lane ki company ru kim don ki bala ban besa kam ki kena puli hajala Meghalaya